Send
Saja wona waya fast. Ya basida for kind. Saja wona waya fast. Akamla tabuda soltia ya. Kasabe wa mbe ya nemroso. Akasabe wa kuya. Abana ya wona usoya. Ya wona usoya. Ya wona usoya. Awa ba ya kwa masa. Wona usoya boss. Ya flash da. Ya wona usoya. Ya free ya ni mo. Ya wona usoya boss. Ya free da boss. Ya wona usoya boss. Ya free ma ni mo. Ya free wa ni mo. Ya free ka ni mo. And no prayer. That was wa wa ya klaso. That was wa wa ya klaso. And no prayer now. And no prayer stop. And no prayer no jump. And no prayer drop. And no prayer bounce. And no prayer stop. And no prayer to jump. I never of Jesus. And now I know face out to Yanka. A Sompa first services. A Sompa first service. A Pia Dao two Funya Kupasi. The one show Suwa Obama won't add it again. The year Tiana Semna Yad the Munin Rasha Radensa. A friend that Guadabesi and if you're there, and they are weekend. And any penny and our tree ever didn't own a baby. It is all kinds some 5 verse 3. As summer a war on the sale. What's a radity many and pay? Oh, now no pay na mercy, Mamma. Now be show. Hallelujah. It's all money I mean to one and not pay. David said a radity many and pay. Now no pay the mercy. And now the person who be one now watching who dear book be to be back. Obi a Duma, Obi a Wadi, Yabi be a network. Now, who dear no more than 2 weeks. And so do weekends and they are ya deposited body our church. And so somebody catch a mother wa bodem. Mojari do more from Sunday. I didn't know the pale man rather until the same David Kano, some 5 verse to them. Be a one no man rather until there radias amount crab, there radias amount mouth, there radias amount 1 year, there radias amount Juma, there radias amount 1 there radias amount Safo. Let God hear your voice. The blood
Jesus. Every affair na waso TV no anasa utie radio eye Sompa 93.1Fm. Yes. Sabre die mo Facebook ni nyina mo share link no na ofofro so entie Sompa 93.1Fm. Ebra Nyankopon asem ebei na wontie bi na yewia ye to da mu ni nyina ahye utumfo Nyankopon sa eye Benjamin etu ahene US or say fire. I shall Dauda or say amen. Nana Jesiwa. Hey, what shall I say? Or say thanks be to God. More of Facebook no so more share lecture na full floppy. Na amount for so and then Nyankopon asem. Ebra so say ye tie Nyankopon asem. Na ochi nyina me no kasase. Adibia amane homene so ekono asole tia adibia yese Goliath Jesus adene ewose se Nyankopon man Goliath mufri Israel for so ama munya won fa hodie dia adibia yese Goliath ewo fa setrem abusuemu aware no mu aduma no mu abusuemu amen hallelujah amen. And none of my first service, Missy Jaw, how did you know, Merade? Merade Bayer, Jaiwa Monday, and Merade, Europe, Asia, America, for Munyamo, how did you know, Merade? Merade Bayer, Ghana, for Munyamo, how did you know, Merade? Merade Bayer. So we Jaw, how do Merade? Oh, Jesus. Me, I no can say, me, and you're so from me, and different. And Niama assign Niama and ye, yes, and nature of us, Sida, a dance, one who follow ye. I will see that our home Niama beyond medicine, medical doctor just said that we be a Fidiana Channel, a chance to see the and so Radinia Bemwa. Na aye ene erade bebem amen erade bebem amen erade bebem amen enu nti me ka cho say jai amane ni nyina mu mahwan erade na erade beye de amen wo amanfo mu di su ni awerehwo abusua no dafom abusua no ba bi edu na ni da so nie na Nyankopon bamu a na ade na ye foforo na wodi adanse e cherade die ni munyam enu ti me se enano pai ja wo hawo weekend se ja wa mane ebeti ma ba se free duada ebesi enefie no nyoma nyina ye bisi basa wo ton ye no ya nto okafo asan ya ba ebisi wo bible mu oba na owo hefa sila fat no oba kunani no difo no yire no kunani no let me that's what's yes
na akafo aba aso awurade bemu no oja ne haw ni nyina mu ma awurade no awurade ye dey na wotwe nyina na me no kasafa bema bia ye friend say Goliath a wa man home ne so wo Israel busuakuo no so na wa che won so dom na Israel busuakuo ni nyina akọ to wirem na wo da wirem na wo firi wo fie na ni das wasan na wakodi wirem ho nyina 40 days 40 nights ena bibia so ne wo abusua bi so ebu ha 40 years ni 80 years 50 years ni yes abusua wo mu de we ne demo aye Goliath da abusua no so ama abusua no ye wo ho hwe a enye ebi ye owuo nipa nyini nche wo fi ho aye yade yes abusua yade yes ya warese yes mnantia ne maba wo fi ho nyina esei ena obi hwe me obi tie me ne manyina nyoma nkoye obi hwe me obi tie me awaresem no esei na adwuma no go na ware no go ka beto no so na pomode ne ya fre ne nsa yes eyade eda busua no so ayese Goliath obi atobone mu bronsama fobi no mu afobi manomum obi ren no mu obi manomum ene de meka cho obi kro no mu ene du bone no wa wurem ene nsanwie no wa tom tentan anso so ayese Goliath wo fi ho de meka cho se urade bemu a se urade ban nsaso Jesus yen ko twere sem no e wo First Samuel chapter 17 yen come from verse 31 no na yemre ninti yenya ne tentem enkosi bese 41 yenti nyame asem na oti David nsem a okaye no ode koto Saul anim na oma okofa no bai na David ka kire Saul se ema ne ho enye obiala akomatuo wako abekọ akọ ne Filistini yi akọ na Saul ka kire David se untumi nkọ ne Filistini no nkọ efiri se wo de wo ya abofra na ono de oye oberema kofo ne efiri ne mofra se na David ka kire Saul se wako ehwe na agya nwan na se jata ne 60 ba be kire adwama firi ekuo no mu a me firi adi me ti no me kọbọ no na me yi no me firi nanum na se osolitia me a me so ne bodwesem me bọ no me ku no wako akum jata ne 60 nyina na Filistini momno to yi enye se wo mu ba ko se wotwa onyankopon ti asefo mpasua epoa na David ka se awurade a wo yi me jata ne 60 nsem ono a be yi me Filistini yi nsem ana so ka che David se ko na awurade be di wachi na so de ne ntade hye David na wode kobre mfrafra ye che soa no na wode nkatabo hye no na David de ne nkrante bo na otade ne so na wode nante hwe efrise na onyanso hwe na David ka che so se merintumi emfa yenum nko efrise menso menhwe da na David yi ifire ne ho na ofa ne poma kura ne nsem na woyi mosia a akokwa enum firi subon no emu edigo ne nwanhwefo kotokuo ne botomu na okura ne ntomo no ne nsem na wotwepni Filistini no na Filistini nso nam eba na wotwepri David na oberema oso echem no edi nanim ashafonia etiefo amutie ye ne ewo Sompa first service so abrabona ko durubia bia nipa se untimi bio dabi efrise emra David ba abrabo no no ena obi aba wa abrabo mo se ko ba beboa aso nipa se untimi mo ena ode ho awura Kristosom ode ho ato Nyankopon so aso yese ba bi aduru die Nyankopon ntimi mo ena ensem ba na ote no efre enifa eni benkum ensembe na ote no wanumu ensembe na oto no nipa bi anumu ensembe na nipa bi kan a wote no wasumu ensembe na wote nyoma be na ohwe na abu wa bem Bible say Saul ka kire David oba beje oman ne say wo de oya abofra o na nipa yi a wasore no oyokofo fi ne mofra say wa kum nipa pi ena ya ka kire wo say bibi wo fi ho na ye adwuma mfinhia pi ena nti ya wo say wo ntimi me ka kire say asafa rade din no eya bandede sa din na hotifo dwane ko Jesus wona nyima ewu ase sa din ya na tetifo no
boy ya my God and the mouth wana brabo enti bebraba mabu se wa bompa ya wa tiemu a wa tranya nkopon fia na Israel fo no na mo tie Awurade nim anso so na oje bia mai kosi se David ekasai kosi se David kasa na David yusu nioma mienu bi wo ha o se nyankopon na mehwa magya nwan wo sere no so na se jata eni sisire eba wo so a Awurade boa me no na ohene sole hu se wakoa wabofra makum jata wabofra makum sisire nyame na wa tata ya bushia na ofiri mu no nyame agi wafiri accident mu wagi wafiri ohia mu wagi wafiri nungwase mu nyame hwa ba bibia nyame agi tata de wa bedu e kire se nyame ahye nyuma papa bi ase ewa wabra bom na san Nyankopon no ode beko ewiye papa ye hwa verse 41 to 51 no pa ye kawi anampa bo no jadem dey na esi ye na Filistini nso enam eba na wotwepini David na obarema wo so kyem no di nanim na Filistini no toto nani na ohunu David no obu nanim tia efrise wo ya abofra na obre na ne ho nso yefe na Filistini no ka che David se me ye kraman ana wode poma eba me nchen yi na Filistini no frɛ ne nyame dome David na Filistini no ka che David se bla me kyem na memfa wo bla me nchen na memfa wo na memma ewiem no ma ene wura mu muwa ana David ka kire Filistini no se wo de nkrante ne pia ene peme na eba me nchen na me de asafo Awurade Israel mpasu a wotwa wo mpoa no Nyankopon din ana meba wo nchen ene de ye Awurade de wo be hye me nsa na makun na matwa wuti afiri so na me de Filistifo dom afunu mama ewiem no ma ene asase so moadoma ena na asase nyina hunu se Onyankopon bi ewo Israel na badwa nyina nso ahunu se enye nkrante ne pia ana Awurade de gye nkwa efiri se okon no eye Awurade dia na ode mo be hye yensa na Filistini ne sole se oba be hye David no David ye ntem tumrika kompasua no so ko hye Filistini no na David tene ne nsa ehye kotokuo no mu eyi obo ewo mu na otontom wo no bo Filistini no mama so na obo no hyane ne tirim na ohwe ase ma nanim butu fom saa na David de ntom wo no ene obo no fa Filistini ne so na obo Filistini ne kum no na enso na nkrante biara enkura David nsem enti David tutum dika kogina Filistini ne so na oso ne nkrante no mu atwifiri bohamu na okum no na odi twaniti na Filistifo no hunu se wombra ne awuo no odwane. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Jemesu ofio se amen. Amen. Me se jani nyina mu Awurade. Awurade be ye. Na ade na aye Goliath na Awurade be ye o. Ose na Filistini ni friend abosom e de dome abofra no ene bosom bi die busua bi nya ene no me bi die busua bi nya e di nipa bi nya tumi bi di nipa bi nya efrise sa na Filistini no sa na Goliath no enye ne tintin na ode ku na mom abosom a na ta ne chi no tumi bi a eye sunsun fin sunsun bone ena na sa ode ku nipa na David so friend Nyankopon ena me kasa kire obi a wosom nyame ti asefo no obi a wosom Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopon Yesu Kristo ye Nazareth ni no David Nyankopon David bano ene ono na me kanfo wo a wone ne nam se sa wo be friend no afi we se boso me wo be friend Awurade no se na no pa wo be friend Awurade a ade bi a ye se Goliath no better form. Bible say na David frɛ Israel Nyankopon de osom na anopa osom na awia de osom na anajo no na ose mede sa safa Awurade ne di na eba so ene ade be na ayese Goliath wo so eye yade eye sujade eye awumawo eye apambi eye nomibi eye dwumaseye eye nkugodi echirisane ene obefre Awurade din na saade no ebeto form saade no ene ebeto form saade no ene ebewuo enti na ochi me catch said that Goliath must die. Bible said
Goliath and David cannot form. David kum no dia and na yeso ye som Nyankopon ye David Nyankopon. Your boy David no. Dear David friend no and now also friend no. Just your friend no. Catch us Rade and now Homachi and now no pay and now we na ju fay e Rade boame. Dear yo bonia In the name of Jesus Christ. Nyankopon shira se and now only a bumpire was Sompa first service. Koswa na share link na man for France so enjoy service. Also for identity no hine so. What di Goliath ho dance so oyokofo every na mo France. Yes. Obianti mi nkuru wa kumdom. Ni nyina se wono one omoko no omomfa safarade din enene nko. And now problem no the entia won't me any soon kunim the ayese Goliath wadwuma sam odo wawa ho den no nim die na eye ye wo Goliath be a wo abrabo mu a ginya asafo awrade din ko na yetimi di ne so kunim. Yes. And you can Exodus chapter 14 verse 14
Onyankopɔn kasa kyerɛ Moses ɔko we de anya mo kon nipa ya wasɔle atia mo no Pharaoh no de enya ade a mo betimi ne na akon na gese me Awurade me ba ɔkon no mo ene o sra Awurade na Awurade ba ɔkon no mo no o Israel fo no di nkunim epo kokɔ no mo paaye Pharaoh ni dom ni nyina opo no twi won kɔe emra David fra Awurade no ade na aye Goliath wo Israel fo no so Awurade yi no ho ena wo san fra Awurade de aye Goliath wo me ma no so de aye Goliath wo ma ware no so me sujadie no so ma pomode no so me company no so obi man so me nkrata se no so ewo bi man so obi kuro so ade na etoto me ma no de etoto me hyabere no Awurade brem ena me to me nsafro se Awurade bam no David di nkunim Awurade brem ma me bia wa no ka kire Awurade ade bi aye se wo Goliath bo ade bi papa sababon In the name of Jesus. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Mi Goliath no. Mi Goliath. Manen tofom. Manen tofom. Manengu. Manengu. Mi Goliath no. Mi Goliath. Aya busua bi a me firi mu. Aya busua bi a me firi mu. Mi Goliath no. Mi Goliath. Aya busua bi a. Aya busua bi a. Makoma wade. Makoma wade. Mi Goliath no. Mi Goliath. Aya bia bi a. Aya bia bi a. Mansi me dan. Mansi me dan. Bia madwuma no. Bia madwuma. Ade bi di mi nya. Ade bi di mi nya. Ewo sabro no so. Ewo sabro no so. Kuro no so. Awurade paguma me. Goliath no. Mi Goliath. Mabusua no. Eyo owuo. Yegyina ya se hye. Yegyina ya se hye. Abusua no wugu dodo. Aye Goliath wo ye so. Goliath ya waresem. Ya waresem. Awurade gye yefrim. Awurade gye yefrim. Masade ne free ya so. Free ya maso. Awurade ye Goliath no. Eye yade. Eye abusua mu yade. Abusua mu yade. Ye Goliath no. Eye boni bi. Eye pam bi. Eye numi bi. Edi enya. Eye boni bi a. Makotom ho. Awurade Jimmy Freeman. Awurade Jimmy Freeman. Kase Awurade Jimmy Freeman. Awurade Jimmy Freeman. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Yankopon shira. We are committing the day into the hand of God. Ye din the muni nyina hye Awurade nsa. Any weekend see baby bia wo bekọ o ma bekọ. Obo wo ye bi kọ o program wedding bi kọ ye the weekends ne hye Awurade. Enne desu ye fiada o bompai de muni nyina ba Awurade anim. Se we different ye nhira, ofi ba ye nhira, o kọ wo nyuma so a, wo di nhira beba, o ton a
yento ose Awurade be hwe so wo difre ene ofibam bie wa no to da mu ni nyina hye Awurade nsa ene wo ka wutuo be bibia wo kru nam ohirinam o manam programs a wo call wo office ho wa dwuma mu ho bie wa no bompai wa dwuma ye fo fa won bre Awurade enim bie wa no for Awurade na so fa mo problem o wa sa ya kwan so Awurade nsa bie wa no in the name of Jesus. Amen, Prince. Amen. 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 Nyankopon shiraupi say ene one yesom was Sompa first service. Yes. Me this Sompa first service in nim no me odifo a nyame nam so egin nyame mma. Eni frafo enete. Nyame afa so ate eni frafo bebreni. Yes. Wona sebi ade friends adwum how edam bebre. One follow sida awa e was Sompa no de omuhu bi. Enti first service ubehu ochi adwuma so wo ho ubehu difu dwuma so wo so amen enti ena no pai me no kan se obo afi ahya se ya wo hu se unuoma nyina esei unuoma nyina eba fom ase daye na wo so no enkoyie ase nuoma no sansan bi pese san afi ahya se maka twa se saafo no omonto ade a efe ne se enkyere boba no bi efise se o kan Second Kings chapter 2 from verse 19 no kono Bible say odifuo no retwemu no Jericho kuro no mufo efre na ka kire ne se ye kuro mo ha no kuro no efe kuro no da ye yes anso insio na damu no se nipa no ma na owu yes se oba bi nyim kura no onoma na wapon enti nyame abo ye nyame de adwuma bi ahye wonsa nyame apagyaw anso so no utimu se bibi kwaso enu nti na me se ene pe enkyirempo ba no bi na ene me bebo so empire enti mo amohwe mu TV n'anim no ena me ka cho se san pe oye obu oho a osofo yare edi ninya enti kan Mark chapter 6 verse 13 no Mark chapter 6 verse 13 na ahwefo no enti bi Mark 6:13 na otutu ahomone bebre o se otutu ahomone pi na ode nwosra yalefo pi na ode enwosra yalefo pi sa won yade amen entity osofo eneni pebu ahomone awon ni pebu ho yade tete no enti o se ode enwo no ye den esa
enti o hwe kuro no mu nsuo no na enye de ne nipa ewuo no de odifo no ye nyina ne so mo de nkyene na bere no keke wo eno ko hwe egu nsuo no ka se efiri na de masesa nsuo no yade enti be bompa egu nsuo nkyene no so o egu nsuo mu aye den edi agare if you saw Matthew chapter 5 verse 13 Jesus say yeni asase we so nkyene na say yedew no yira on fire nya hwe shebre na wo de baaye no bibi percent bom yes I James chapter 5 verse 14 James chapter 5 verse 14 Mumubi eyare ana Mumubi yare manomfra asafo no mpa manomfra asafo no mpa na omebo ne so mpa na ommo ne so mpa na wonsra ne ngo awrade di onsra ne enwo onfa oyensra no enti maka cho se mo afi yade bi pese ebrem ase yade etete mo mpe oye na mebo so mpa enya asori asem na emom eye oji asem na wasoma awrade na shebra ode ba asase we so etimi abam sapre peja wonchene na peja wo oye na menyina fidi kase so emo mpae emfa emman awrade nyankopon Jesus me gina Sompa first service so oh yes Lord eka Psalm 107 yes verse 20 sa osoma wasem ekoje wo ma osoma wasem ekosa yade nipa bi a wo hwe me a wo tie me 2026 also so daye basa nioma eseye ne nioma eye bisi basa onu aka se hu se asesasa bi ye de dechi asa nioma eseye me bompaye senia odifo no gina jedi kokuru no so according to 2 Kings chapter 2 from verse 19 on or se monfa enchire merebe na insuo na ya se no odi gum no or se insuo no ye me twenya me tumi gu enchire mo amen me twenya me ahoden gu enchire no amen Jesus say ye ne asase so enchire Matthew chapter 5 verse number 13 o may you so enchire ya erade won abrabo enya de won shebre enye yi amen so amen won shebre enye yi amen yo mebi obonofo ne de won sa kan no enye yi amen sansa bi di obi echi a say promise and faith bi di obi echi a say yade bi pese hanipa bi a say sikahye ne o how ba erade ma sa pam no erade ma emra wie amen nipa bi oyare a otie yen me bompa se oye nyame tumi mo wure mu amen enane ayare sa oye amen enane ayare sa oye amen yade bi eye owo yade yade eye eka yade boronsam yade ento yade erade ma entu nyira amen ma wasem o kan Isaiah chapter 10 verse 27 say wo srane nti ikonua bi abe papa de ikonua bi hano de ahohom bi hano o yusu oye weya erade mana dance amen shira oye isu wo ye erade Yesu Kristo ye Nazareth ni demo me shine so wo ye erade Yesu Kristo oye Yesu Kristo demo erade senior last year me shine so ewo Sompa fidikase iso ewo sida awa no so manfo dodo no Freddy adanse no erade me frɛ se nipa biara o how done so erade man adanse amen yes demo and a meshra so ka amen amen erade ya bompaye se nipa biara ene wanya gidie oh yes na wapeja ne nkyere wapeja ne oye baby bi wo bia continent bi owo so country bi owo so Jesus region bi owo so wo man erade man dance amen o yes to them amen bompa James say amen amen yeah bompa ye na wo twe no ene ye Friday efri juada waso da ye bi ebesi enefia day ye bompa ye wanhwe betime du echi ede wa wura eye na wotwe foforo ye bompa se da ye bone bi a wasoso ene demu no ni weekend si obonefo no hyehye ye bia eye evil agenda bronsam gina tuo bia wo na wotwe yi mu etia wo ba weekend si obi se me ko yi aba ya ko hie accident me ko we de bia aba ya ko hie accident obi pie ye
wakoshia mane an Robert abane so ne sika ayera ya twe ne sika ye bompa say weekend any evil agenda any evil dream we break it out. Open your mouth and break it out. Jesus Christ. That's everybody. Na watchi ewie me frɛ bambo ne wo fam ofio me frɛ bambo ema me ho ema me bushia ema me ma akwanto biara ye betu no weekends enye nshira yobekɔ ayie yobekɔ program yobekɔ meeting different nshira fiba nshira ene damui me de shawradensa me towa yento so call me officer ye be eka ye mane de paguma me call me officer me fanchira mara me kunumdie mara wo yesu dem ene dai ene frɛ bambo me fanchira me sika me fra hoto fra ko hosan wo yesu dem Obibia weni da so asa. Yes, Lord. Awoton ayento. Esika sama ye den. And then me gina Sompa first service so share. Wo yesu demo se Awurade fa ne sankan. Amen. Na woton aye beto. Amen. To so ye betua. Amen. Frɛ sika ma. Amen. Frɛ aboafo ma. Amen. Frɛ atofo ma. Amen. Bompa de adrava fo nyina do suko wo yesu mojem. Me de mo ka no hye Awurade nsa. Amen. Commercial drivers. Ne mo amu yusu mo ankasa mo ka private drivers. Be bibia mo ko bi Awurade de mo beko. Amen. Awurade de mo beba. Amen. Ka no ensei mo benya passengers be from a car no. Amen. Na mo benya says Jesus say amen na ye juma. Passengers be from car no. Amen. Passengers be from car no. Amen. Oh yes demo. Amen. Oh bibiara o hwe ye o tie o yade. Me sha yare sa to me. Amen. To wayare sa. Amen. Wayare sa. Amen. Wayare sa. Amen. Oh yes demo. Amen. Bibiara ena owo court asem, owo hifia asem, owo appointment bi ena nyanye pani madoma. Amen. Nyanyankopon ni madoma. Amen. Ena nyankundie ma we. Amen. Fa hodie ma we. Amen. Obi bia wo hwe ye obi man so obi kuro so de aye den ama enkrata sem enya mere. Amen. Awade sem enya mere. Amen. Awo sem enya mere. Amen. Awade dobi. Amen. Yesu dem jeme so amen. Amen. Amen am prensa. Amen. 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 Nyankopon shira opi. Said the one yana entie dada no mo pe baby akobom paye enefia day e watch night e wo see that worship center so pe baby akobom paye okobo anadwum paye na see that worship center ni je wo ho ne say ye fra Awurade a Awurade je enso mre bia ye hia ya sore no nyame di adanse edom ne ma enti enanwumre watch night no e 9 to ahomache 4 a.m. Enti free baby na oba ye enanwumre ye beba eye sida hour na was Sompa TV 9 to 10 ye wie ye na chese ye join service no eye watch night service baby bi o free opese o baby ya mo amohwe TV no o hwe TV ni ma ye numbers no go ho obetimi afre if any friends assembly opese wo bisa bia fa baby bi obenya ka ebo akwa koforodua komase Nyankopon enhira ebia opese enne ye no bom paye bi opese enne ye no bom paye bi a
and now here TV n'anima your numbers no go na nam some more muti radio n'inti no 0557 0557 000 000 967 0557 000 967 number tosu mienu 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number trato 0553  53 53 89 0553 89 me no bompa go phone no so ana bibi o person me hira so ma me no bompa Ewurade me peja o myself from bawo Ewurade nim obi twen say your friend onya ko obi pese ya email no wani email ana ni gmail mo ade eche Ewurade me bompa say Ewurade ma ya email no amen Ewurade ma ya friend no amen say bibi na esi kwan ade ni free ho amen ade bi a wa peja say me mo so mpa ma me di Yesu de hira so na me twinya me favor me nya me grace go so o Yesu de mo amen amen wa mo beba watch night ne de o so betime de enkyene ene oye ne bi aba na maboso mpaye ama de to so mi no bi se na wa poso mpaye de ne yemfa nye enkyene no fagu nsum fa dwane kakra sa so na mo amo yare no betime de oye no bi asra be bi o yare de opa bi ya fa ye na obenya adanse yemre no ko Facebook no sabre ye ko enkran akofa no nsia kasi bona ba nti mo am Facebook no nyina no ya ma mo nyina ache ya ma mo nyina ha ya ma ya tia mo nyina nya me nhira mo ya besan hia ewo first service so say Yesu ama eda juada kwaso na follow sida na obaye nhira ochena na me da ya hweye so ewo TV no so anopa no nsia ne fa ekono na obo se nyame adwuma kosi se mesan ene we hia me ne me team no na Nyankopon